Hadin ka jing penmi u Dr. Mukul Sangma ya ka gerteng u Henry Lalrem Sanga bau de nong ka hidrok beserkai u balapan i daga mobile ya ka dur ban pencisya bau menteri rangba ka jela u Konrad Sangma u don ka jing edai ka bajan bau Henry. Alor ka nega jing kren u Dr. Mukul Sangma ulangat penban ka jing sya dawa ban siu bai men rain khmat pa hadu arpo kulur tengka hadin bau la keno ya u Henry Lalrem Sanga bau de u kingpin une u nong ka hidrok beserkai ha kadar bar senrai juga interbar tawain ke jela Meghalaya. Perkata ulal rem sanga ha legal notice sudah dawa yo sangma wo de ban panma pro ha po anyo sngi. Ulal rem sanga ubana ka jela Mizoram ubalongru Chairman juga 2B Group of Companies ula dawa yo sangma ban siu ya kane ka bai permen rain bat ban panma ha po ka anyo sngi lem kumta ul mudui daga bukot duma Criminal and Civil Suit persya ya ha Supreme Court. Ya ka legal notice lapa roba ke Karmau Plang an associate advocate and legal consultant jong Henry Lalrem Sangma. Nega legal notice ka kedeu halor ka jing keno bam syong nongrem bat ka jing penyiar dor ya ka longren yeng jong Lalrem Sanga hapo ka dorbar senrai jong ka ingdor bar tawain bat ka jing kren sya kilat patai kubor ke bami paiba ka khat kendai tarik bar arpo tarik unailur arajar arpulai. Ka legal notice kalapan pau bagi ni jing keno kala saprang keleng berlabu jingma ya Lalrem Sangma simet pada hakikam ke bau trei. Susu ulapan pau bau Lalrem Sanga ula syak kem klem nongrem haus nam arajar khat lai habaya dei berkajing kurup ya kidawai basalan wat laudon ya kalaisen bansalan ya kidawai. Kakasari Special Code and DPS Act Pasala House Code New Delhi kalapan code ya kan kamukot duma daga bapan kesan bagi duna syabah pelat kisah sabut. Kiban pencisya ya gajing penkaing an jong Lalrem Sanga. Ka legal notice ka keduru ba gajing thok penja borom bamdon jing pencisya kalapan sopsi ktang ya Lalrem Sanga. Ya ka ying jong u ba ki kam ki bau trei sabari bat ka ne gajing thok kala kta e sai bedru mizo hakmat ka pertai bat ongru ba Lalrem Sanga ulapan pau ba kini jing sya keno ba penhiar dor ki dei ki bala penmi khnang tang ban mentoi ha ka saing pertai. Lalrem Sanga ula dawa badai ban sangai si sendan matmi ya kino ki jingkren bam songhok ba je ki jingken thok ban penja borom ya kalongren yeng jong u. Susu legal consultant jong Lalrem Sanga ula ong ba legal notice kandai ka kabu ka bakhadu ban penbek ya ki jing bakla ka bala penja borom ya ka ijot jong u. Ha ka baidai bat kane Mukul Sangma ha ka jing yakran bat kelat sai kubor ha ka sithoding ula ong ba un up ya ka legal notice bat un sapai halor ka ei ka kendon an balap ha sya u. Kajing keren jonga po ing dorbar ka daitang kajing ai jingmut ya menteri rangba hanai menteri rangba au balara ya kan kam syabar joko ing dorbar ha kajing sisa u Henry Lalrem Sanga ladai ben pa ya ka legal notice ya menteri rangba ang Dr. Mukul Sangma.